sothinta laphana endabeni kaMthandeni Gqomelesha umfuka Manqele okuyona indaba esokuthi ukugxila kuyona lapho khona sobe sibheka ukuthi ngabe ihamba kanjani indaba yakhe phakathi kwakhe noKhozi. Khumbula phela ukuthi uMthandeni wavotelwa abalandeli bomculo wakhe abaningi okuyibona abavota kakhulu nabathandi nje bomculo. Inhloso ukuthi bavote babe ukuthi ubona uMthandeni ewina eshaya amakhanda abantu ayinominate nawo aphinde futhi akonyeliswe njengoba umkomelo okwakile kunjani kwakuyini kanti ukandakanda ngathi yipholo hayi uthibela laphana kumele ayolanda iluzane iaward yabo abayiwinile laphana kuthiwa manje into ibanyangaza ayifuni kolanda abantu basho kanjalo uyangazi ukuthi iqiniso kodwa phela nami angikaze ngibone laphana nama Blue Nation celebrate iwin yawo angazi noma ngoba bengakayilande ni reward yawo angazi reward yawo khona nolwazi onalo ngayo ukuthi bawine abalandeli abakhulu kaMaskandi zingqwele baba ingqole ziyayibuza manje ukuthi hayi kanti kwenzakalani awu150 bethu baphelele lapha asazi noma kusuke kudlala umshikashika hayi yasana noma kusuke umshikashika woKhozi yini ngoba phela eyibothi uyabona mangabe ngilokho njani ngikhulume nje ngento noma sikhulume nje ngama winners ake awina before seke kwavela ukuthi kunabantu abake bawinwa lapha Khosi FM kwi Song of the Year kodwa bangathola lutho. Ngiyabona nje lokho ngizokusho nje ukuthi into encane waveza nje ukuthi noKhosi ngazengathole lutho nomgodi futhi omunye wabantu lo ngathakaza ngathola ukuthi usawina kwazeka kabili nje manje nalo kuyabuzakala ukuthi ayibu kanti lezi imali ezingaka ezasebenza abantu bevota bedayisa imbuzi emakhaya bethengisa inkomo bevota kanti kwenzakalani manje yabo ngoba siloko silindile mina ngiyafisa ukubuza ukuthi kahle kuye kube isikhathi esingakanani mangabe uyazi ukuthi umuntu athole iaward yakhe laphana eKhosi FM. Silindele phela ukuthi iqhawe lihlomule yabo njengabalandeli balo njengabalandeli bomculo njengabantu abavotayo especially kakhulu abalandeli bakhe balindile kakhulu ukuthi belibone iqhawe lihlomule nje manje dideke wonke umuntu kuthiwa nje ayilezi ipholo silinde ipholo asazi ukugcina kube ipholo noma ukugcina ukukanda phela ezinye izinto sidinga ukuthi kunamathi ezethizi ukuthi ipholo. Sithanda ukuthi sinibingelele bese siphinde sinamukela sisekhona laphana kwi-TV kaSwelonke iBantu TV1 cha sibadala ke endimeni bafethu nonke niyasazi sesike saqhamuka ngama-topic nje amahle akade enolwazi oluningi abanye siza abantu niyasazi unyaka omusha ke ingakho sithi sithubingelela nje sithi ubabade siphinde sithi siyanamukela nonke enilokhini nathi kusuka siqala i-podcast nangonyaka osisuka kona beninathi sesikunyaka omusha ke njengoba sekuJanuary njena nisibamba kuyona Bantu TV1 sithi nje sibonga kini nonke bafuthu nisithena sithatha singilutho nasibeka sikhona namhlanje 2025 sisamile nje siyanqanqa ke nabanye abangaka subscribe basubscribe baqhubeka bahlale nathi so bafuna namhlanje ke ngibona ukuthi angihambe ngedwa akusona isivakashi umfowethu lo nizohlala nimbona nje ekhona abaningi bayamazi ke vele umuntu owakhona lapha ku social media dume kabi umuntu owakhona social media kanti nakhona lapha Bantu TV nokufika nje kwezivakashi ngixolise nje ukuthi ngilule kodwa amaphuzu la kumele ngiwathinte ukuze nizokwazi ukuthi ngabe yini eqhubekayo ohlelweni noma kwi-TV yenu iBantu TV1 ukuze nihlale nazi ukuthi ngabe ushintsho oluzayo luza kanjani na i-TV eyenu so kumele yonke into ngiyireport. Namhlanje ke bafowethu ngihlele nensizwa nje isihleli nayo ngoba siyadinga ukuthi sibe nayo la ulwazi layo sizolusebenzisa kakhulu. Qala ke mfowethu ngisacela ukuthi nje ube ngamafushane nje ubingelela abantu uzazise ngoba nje ngiba ngisa-introduce mina ukhona ulona ihlo singekhulumele jahe kakhulu nginibingelele emakhaya kuBantu TV1 kama lami ngumthobisi umfoka Mthembu bangazi ke abaningi bangazele enkundleni kakhulu la ko TikTok, Facebook, ko Instagram. Bangazi njengomfundi bangazi ngisafunda esikoleni bafowethu ngithanda ukunibingelela nonke emakhaya. Indawo ngendawo igodi negodi. Ngibingelela induna ngibingelela wonke umuntu ngibingelela abaphathi ngibingelele abasiphethe kulelizwe ngibabingelele futhi ngongijaloka ngokuhlolahlwana kwabo. Ngibingelela nangumfowethu engihamba naye umfowaka Mbeje ngiyabingelela mfowethu. Hayi qala ke mfowethu ngiyabingelela nami ngiyaqhubeka kwamukela
uhleli nazi lapha sizoqhuba lona uhlelo oluzoba mnandi kakhulu. So before nje ngale ukuthi sichithe isikhathi ukuthi angibatshela abantu ukuthi sizothini la. Kubalekile ukuthi masifika lana sisheshe sikuveze esize ngakho umuntu angathi engayimoshela idatha nabantu bengibhedela. Yabo abantu bangasho ngibhedela. So kuyadinga ukuthi sithinte amaphuzu before singene senze lento ekuthiwa yini summary. Yeah, summary point. Yeah, we're gonna just summarize some point. Yeah, my point. Sithi kwehlisa isilungwini futhi. Noma ngingasho ukuthi singathini kodwa sithi kwehlisa. All right. Into besoyithinta namhlanje ngithanda ukuthi sidlule lapha ekunqomeni mfowethu. Abafundi bebanga leshumi matikuletsheni ama matrics alasting the class of 2024. Kunjalo ukuthi indlela nje abasebenze ngayo cha lezo zindaba futhi kuyadinga ukuthi sinqome mengabe abantu benze kahle kakhulu. So uhambe kahle kakhulu kumele sinqome siphinde sikhalise mfowethu imndeni ithehlelwa imshophi emva kwama matric result ngoba kuye kube kuhle phinde kube kubi makufika lesikhathi sonyaka kujwayelekile. So kumele sifike sinqome siphinde sikhalise ababe neshwa lo ukuthi bona bagcine behlangabezana nama neshwa lokuthi mhlambe kube khona okwenzekayo emndenini into ejwayelekile kodwa lapho ngizoshela wena ukuthi uthathe sidluleke endabeni ukuthi sinqome siphinde sikhalise imatric. Ngifuna siphinde futhi sothinta lapha endabeni kaMthandeni Ngcomelesha umfuka Manqele okuyona indaba esuthi ukugxila kuyona lapho khona sobe sibheka ukuthi ngabe ihamba kanjani indaba yakhe phakathi kwakhe noKhozi. Khumbula phela ukuthi uMthandeni wavotelwa abalandeli bomculo wakhe abaningi ukuyibona abavota kakhulu nabathanda nje bomculo. Inhloso ukuthi bavote babe ukuthi ubona uMthandeni ewina eshaya amakhanda abantu ayinominate nawo aphinde futhi akonyeliswe njengoba umkomelo okwakile kunjani kokuyini kambe ukanda ngathi iPaul. Oh hayi phela kwezinye izinto uyalandela uphinde ungazi yabo. So njengoba lana nje ukhona nami bengazi manje ukhonele kulo uzongisiza kodwa ngazi ukuthi ukona kunestealing kunamasondo kuyahamba yabo. All right silandele funa leyo ndawo ukuthi uMthandeni umkomelo wakho kuhamba kanjani into yakho. Ngiyibonile into yakho itrend lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi uMthandeni uwinile. Yes uwinile kodwa manje yini ayihlomulile yabo futhi phela iPaul. All right ngayile iPaul noma mhlambe singakaboni ke enkundleni seliposti ukuthi uselitholile noKhozi ngakakeep lokho uselitholile kodwa ngicabanga ukuthi iPaul alilindele njengamanje uKhozi azohlomula ngalo. Okay mfowethu hayi siyeza lapho ngoba vele kusana ukudideka. Asiqale lapho. So njengamanje okuyilona lidaba olukhulu engicabanga ukuthi kumele singene kulona lensizwa uMthandeni Ngcomelesha umfuka Manqele. Ngifuna nje ukuthi sibheke indaba yakhona ukuthi ngabe iqhubeka kanjani ngoba phela njengamanje lapha namuthi uyabheka abalandeli abakhulu kaMaskandi zingqwele baba zingqole ziyayibuza manje ukuthi hayi kanti kwenzakalani 150 bethu baphelele lapha asazi noma kusuke kudlala umshikashika hayi yasana noma kusuke umshikashika woKhozi yini ngoba phela eyiwe futhi uyabona mangabe ngilokho njani ngikhulume nje ngento noma sikhulume nje ngama winners ake awina before. Seke kwavela ukuthi kunabantu abake bawena lapha Khosi FM kwi Song of the Year kodwa bangathola lutho. Ngiyabona nje lokho ngizokusho nje ukuthi into encane waveza nje ukuthi noKhosi azangathole lutho. Nomgodi futhi omunye wabantu lo ngathakaza ngathola ukuthi usawina kwazeka kabili kumgodi. Nanti igcomile njengamanje nalo kuyabuzakala ukuthi hayibo kanti lezi imali ezingaka ezasebenza abantu bevota bedayisa imbuzi emakhaya bethengisa inkomo bevota kanti kwenzakalani manje yabo ngoba siloko silindile. Mina ngiyafisa ukubuza ukuthi kahle kuye kube isikhathi esingakanani mengabe uyazi ukuthi umuntu athole iaward yakhe lapha na eKhosi FM. Mina mfowethu ukuthi into engayisho nje mina uKhosi ngiyalilalela kodwa ngiyangazi ukuthi mhlambe kuya kube imikomela womuntu ukuthi uthola nini emva kwasiphi isikhathi kodwa ngicabanga ukuthi uma ngabe unyaka ohlukanise nje uqala ngoba phela unyaka ohlukaniswa nge31 kube yi1 ngakusasa ngicabanga ukuthi mhlambe imfanelo zakhe isuke sekufanele ukuthi mhlambe ngabe ngapheli noma iviki engayitholile yabo ngingazi ukuthi mhlambe
kusuke kuhleleka kanjani lapha. Kodwa nalento yokuthi mina qhubela kithi uthola ukuthi mina umthobisi uyabona uma ngizovota lapho khosini asiqale nje lapha ya ngoNovember kanje kusethiwa nominate i-top 10 yabaculi endifuna abafuna bengenele ingoma ye-song of the year abazobe ngo-10 and banominate kuyakala kuthiwa njengamanje nje ngicathi kwavulwe nge-1 November kwavala nge-15 izikalokhu njalo mekuvalwa kuyasho sesivalile nje manje abangenile naba bebebhadlaza umhla ka16 kuthiwe naba qala nenivota yabo menivota mhlawumbe nge15 nje kulonyaka nje siqalile savota nge15 kuyaziwa ukuthi kuyavalwa nge30 ebusuku o nge31 emini ngo12 emini kuyaziwa ukuthi kuyavalwa manje yabo uzovala ngo12 emini ngo12 emini nge31 kuyavalwa emva kwalokho nge1 ayaphuma ama result qhuqhu yabo siyanikezwa ama result so uma usabheka uma ngabe kusafuneka thina abantu okuyibona aba-SMSayo sisebenzisa imali siyatshelwa sinikwa ipressure yokuthi uneperiod engaka isuka la izala yokuthi unominate uneperiod esuka la izela ukuthi uvote yabo and bese yaphuma results so okay senikwenzile lokho iartist elunile liwine ngamavoti amangakanisho ukuthi hey cha sispendile imali njengoba ngikhumbule nje uPhuzane ewena ngamavoti ako900 and something lokho kwaku over a million because sivota ngo1 rand bese kuba no50 cent side no 50 cent uma uthi times 2 kona uzokhiphela ukuthi wenza how many rands ngabo plus 900 yabo it's ni 9 man yabo yabo siba naleyo pressure ukuthi kumele sikhiphe nje ngaleyo ndlela imali asiyibali le yokunominate because sinominate ama-artist amaningi amanye awangeni still asuke nominated ngemali eyalapha emsakazweni uyabo sitshelwa nje ngalama SMS sisuke sivote ngawe sesivotela sesimisela ukuvota so umbuzo wami uthi kanti kungani kungabi ne period futhi esho ukuthi after umculo sewinile from e1 sesizwile ukuthi winile kuze kuyofika okay esewina nje kwi1 isong of the day kungani singatshela ukuthi from a1 to this date as usual benza from the nomination point till voting mabe sinqenqe ukuthi sivote kumele ngabe siyazi bafethu uyabona le ukuthi bafethu ngosuku oluthize ila ekuzobe khona sihlomulisa ubani akumelanga kube into yasekhona novotile nobe nothando lokuvota lolo suku azolindela ila ukhozi mhlawumbe lobe live ngalolo langa lelo uzokhona uhambe ubuka ukhozi live noma lo mculo lo mhlawumbe lo obiziwe uzobe live epage yakho khona kuyobuka ekomeliswa ngoba akekho umuntu njengoba sivota nje siwe sinothando lalo mculo nengoma yakhe siyathanda futhi ukubona futhi mangabe sehlomula isikhathi esiningi siyathanda futhi ukuzwa yahlekisa lento ngoba isikhathi esiningi yazi iartist emaselwinile wena qhawela kithi yazi okungazi ukuthi lwine kwasekwenzakala nokuzwe nje kuthiwa mhlawumbe libiziwe lazokwenziwa interview kubongwe lokho libonge nalo kubongwe libonge nje uthi okay liwinile liphinde libongele khona lapha emsakazweni but awuzi ukuthi after that ngempela kuzuzwana yabo yazi kumele sazi singabavoti ukuthi kahle yini le ekuzozwa yiartist ingagcini kuba yinto yasekhosombeni nje engaveli kuthina yabo so njengamanje sididekile ukuthi ngabe igcomelisha liyawina liwinile yes liwine impho kungani singabi ne date straight ukuthi ngabe liwine ini not ukuthi mhlambe sithi ukhozi FM alizokhokha noma lizomnika umkomelo but ngoba yonke into ine starting point ine end point starting point end point misikhuluma lapha kuma voting nominating so la kwiwin kuma reward kungani kungabi njalo uqhubeka iprocess ye starting point and end point ingase kuba into esizunywayo ngayo ngoba silindele phela ukuthi iqhawe lihlomule yabo njengabalandeli balo njengabalandeli bomculo njengabantu abavotayo especially kakhulu abalandeli bakhe balindele kakhulu ukuthi belibone iqhawe lihlomule ihlomula njengamanje dideke wonke umuntu kuthiwa nje ayilezi ipholo silinde ipholo sazi ukugcina kube ipholo noma ukugcina ukuganda phela ezinye izinto sidinga ukuthi kunamathi ezethize ukuthi ipholo alisalokho njani mhlawumbe amasondo mina ngithuke kabi ngibona lo umfulo oshawa number 2 umjolisi ngithuke kabi mina ngingakezwe nje ipholo ngibona post ipholo kaMjolisi ngithi hayibo
kanti ipholo leli simanje noma yimo ngalandelanga mhlawumbe amalokhuza okhuza ukuthi kuzoba kanjani hawu kanti umfana nje hayi umfana uthi udibane nenhlanhla ubusisiwe umfana ubusisiwe simbongele futhi sithathe naye simbongele umjolisi bafowethu kubalekile ukubongela abantu abafukuza njengalo umjolisi lapha beqhathwe nezinkunzi iqhathwe namajini kukhona namanye amajini futhi ahlukahlukene omculo kodwa umfana wawuthatha number 2 siyakubongisa kakhulu intanga yethu siyafisa ukuthi uNkulunkulu aqhubeke akubusise mfowethu uqhubeke nokuyithoba kwakho siphinde futhi sibongele nje abalandeli bakaMaskandi ngoba uma uyabheka uMaskandi number 1 yeah umthando engqosho fomanqele kwaphinde unumber 2 kwakusayo ukuthi uMaskandi uyabo lokho nje into yokushayela izandla ukuthi abantu abalandeli bakaMaskandi into yabo bayithatha serious kangaka ama-genre amanye alandelile kodwa nawo ayayibona ukuthi ayicha abe ngalibona vele edlala so siyakubongela lokho sibongela impela ukuthi umjolisi laphana umjolisi kwahlomula ngicabanga kwaphela lapha saphela isikhathi singangesonto asiphelanga wabehlabana njalo ngokuthi nje ungenile umfana ku top 10 waphuma unumber 2 wathi nje umhlonishwa thizeni wathi ngoba mfana nje imisebenzi yakho sibonile sicela ukuthi uhlomule nakho after ilokho nama result okuyinto esifisa ukuthi siyibone nathi yenzeka laphana kuba cule suke sibavotele ngeimali zethu from the point uqala ukuthiwa votani to the end point ukuthi siyavala amajini ku12 o'clock ngi31 yabo so ama delays angaka adalwa yini ngempela masemele kuhlomule umculo baningi abaculi sesike sabona beveza ukuthi bona abazange bathole lutho kube khona ukuchazelana owendlovu lento uke wazamukila uyambona owendlovu esinye enye impunyela lapha ko SABC nangilo esakaza unokusakaza wayesakaza noma wayenohlelo kodwa leli kodwa nangazi lama sport ukhona lapha kuma sport ku SABC Sport okay ngiyambona ngitsondlo ya ngimbona uke wayilwa lento so thina we are just content citizen or ama audiences abaculi we are sama audience noma sini sabalandeli yini ama followers ama followers neko 0 delete singisi isikisiye bafowethu lapha nje lapha kuMaskandi njengamanje ziyenzeka kushubile lapha kuMaskandi siyabona futhi nabacula bakhiphile lapha ngoDisemba bacula bakhiphe ngoNovember lapha siphinde sithatheke lapha siyenkandla siyobongela lapha ukhuzane umfompongose lapha ngokudayisa kahle umculo wakhe online sikhumbuleke lapha ukhuzane ujidela ingoma zaba u19 lapha ingoma eseyishaya amamiliyoni 3 kanti kubuya ngathi ezinye nazo ezimbili ziyeza siyakubongisa mfowethu ngokudayisa online uqhubeke njalo ngokuyisebenza akazi uphoxe basha abalandeli bakusho ngapha nangabathi akazi ubaphoxe siyabonga kakhulu qha futhi siphinde siyibongise insizwa nokuphuzana dlala lenza umfompongose nayo phinda futhi egilwe ibukayo phela lento lena mfowethu ngonyaka odlule behlukanisa unyaka oGozini FM kulokho kusewuhlonisa kumhlobo wenene nalapho siphinde suthini umhlobo bathi ngiqala ndoyiva ngeke ngayibona lo wayibona le into esho maxhosa athi mina ngiqala ndoyiva lathi lokho iphokula yilona iqhawe lapha epage lakhe sikubongise kakhulu ke lapha wona mfowasi mvela lapha abantu basinyonda siyaphunyuka sibongise ngokuhlabana lapha kumhlobo wenene mfowethu ungaqali ukuhlabana wona kuma radio station mfowethu siyakubongisa kakhulu ngicabanga ukuthi mfowethu ukuwina nawe mhlambe akusezinto mhlambe ngicabanga akusezinto ukuhlaba nje indonto naye sibongele lokho kodwa ke singamthatha simfanise mhlambe sithi iSundowns yena cha futhi cha sikushayela ihlombe ngeke ngisho simfanisa nobani nje sikushayela ihlombe ukwenziwe siyabongisa la nje sithi nje bafowethu nisebenzile maqhawethu nathi indaba ya trend lapha ezinkundleni zokuxhumana kunami ngile indaba yokuthi umhlobo wenene angujwayele vele ukulalela iya trend indaba ukuthi kuthiwa nje ukukhuzana ehlomlile lapha umhlobo wenene uhlomlileke sohleka manje nje ehlomlile nje kanti ukuhlomula kuyahlekizana uphele uluzana uthole i-award yabo so nje i-award lekuthiwa ke lapha inkundleni zokuxhumana ngithi ukusho mina into e-trend ku Facebook wakho ku Facebook enkundleni zokuxhumana hayi ku Facebook enkundleni zokuxhumana asikanjalo lapha nakuthiwa uhlomlileke kumele kuthola kuyolanda i-reward angiyazi umlanda o-Eastern Cape umhloboneni ukuphi umhloboneni nje usayizini khona la eGoli hayi usayizini Cape manje kuthiwa uluzana noma nginalwazi kodwa nje ngicabanga ukuthi kodwa usayizini sebeyosha abaziyo ngicabanga kuma comments sebeyositshela
uthibela laphana kumele ayolanda iluzane i-award yabo abayiwinile laphana kuthiwa manje into ibani angazi ayifuni kuyolanda abantu basho kanjalo uyangazi ukuthi iqiniso kodwa phela nami angikaze ngibone laphana nama Blue Nation esicelebrate iwin yawo angazi noma ngoba bengakayilande ni reward yawo angazi reward yawo kukhona nolwazi onalo ngayo ukuthi bawinini. Ngicabanga ukuthi angazi angithi station njengoba besazi nje into yamapholi into yamanje ngicabanga ukuthi station kuwina imali kuya kube imali mangabe kuthi uhlanganisa unyaka ngingazi noma mhlawumbe khona leyo ndondo yakhona angazi mhlawumbe noma khona okusho engakwazi abanye bathi ulukuzane uthibela bekumele yolanda bekumele yolanda inkulumo manje ake siqale lapha kungani unyaka kuthiwa usha ukhuzane bese kuba ukuthi mhlawumbe ilokhuza imkomelo uyolanda uthibela ungilungise lapho futhi yabona nje ngikutshela nje ukuthi lento lena into etrendayo so asazi noma uthibela luthibela siyazi ukuthi i-right man hand kakhuzane basebenzisana kakhulu into eziningi njengomfowabo nje kakhulukazi into zomndeni so ngaso sonke isikhathi mekuthi umphathi akekho i-president noma i-deputy yakhona i-deputy president iyona i-take over so mhlawumbe ngenxa yokuba busy kuka Khuzani Dlamini Zomfuka Mpongose ube busy vele nje usuku emaholidini nje mhlawumbe uthibela vele u-take over mangabe uKhuzani ngekho nakwezinye izinto nje siyazi uKhuzani uthibela uhamba phambili but no asiyeke leyo mfowethu siyelekele ngenyanga until si confirm ukuthi ngempela ihamba kanjani singakhuluma kakhulu ngenzwa bethi senzele ukuthi singagcini ngathi sikhuluma into engasiyo ngathi somsakazo ulake lapha ukuthi CTV education isikhiphelile lapha izifundo eziphaswe kakhulu nama bachelor ngama diploma ngokuhlukana kwawo ukuthi kupho okuhambe phambili KZN lapha sokhumbula ukuthi ihambe phambili ngama bachelor pass kulonyaka njengamanje kodwa isifundazwe sihamba phambili iFree State ithathe u90% kulandela uKwaZulu Natal. Ngiyababongela kakhulu abafundi kaZulu Natal omkhaya bahlomile lapha ngo 89.5% bese kuza iGauteng lazama khona amatoho abafowethu ibo number 3 lapha kwabo 88.4%. Ngithanda usishayisa thana ukuthi shayela izandla bafowethu number 1 number 2 number 3 babongela kakhulu bafowethu siphinde sizobongela ezinye izifundazwe futhi okuyi Northern Cape ehlomule lapha bani 86.6%. Ithathu number bayo nafowethu kuhle phela ubaba ithathu number 4 number 5 kuba Eastern Cape ibo number 5 lapha ngo 85%, iLimpopo yaba number 6 lapha ngo 85%, iMpumalanga yaba number 7 ngo 85%, Northwest lapha yaba number 8 ngo 84.2%, Western Cape lapha kwase kuba yiyo ke evalayo yavala ngo Western Cape ilapha number 10 basebenzile kodwa basebenze futhi bangenile ukuthi kulokhuze ngoba yabona ngobela angeke sithi back top 10 because la ngiyona ama province province number 9 yasiyadideka 9 ngani bakhona basebenzile yazi ukuthi 80% esikoleni usukumkhulu 80% u80% indlela abaphase ngawo isikole abaphasile bethi iluzane 80.1 iphasile ngoba above 50 isikhathi esiningi vele i-average percentage okuphasa iba from 50%, so if above 50% to 80% setshenziswa futhi lapho nabasibasho nje nansi indaba bafowethu ngifuna ukuthi siphinde sithinte lana bafowethu abafundi kunemshopho enzakalile siyabona lana kuma news la kuma news feed abantu bayabhala nasenkundleni kuyabhala bafowethu mina bengizothanda ukuthi ngiadvise igenge ebifunda umatric ukuthi bafowethu imshopho kanje kuyenzeka kakhulu la eningizimu indawo la sesiphila khona ukuthi mangabe kuthiwa uvilanga ephepheni bese uba necebo lokuthi uthathe intambo wena noma uyiphoze something noma wenze something ezoshiya umunyu emndenini bafowethu ngiyafisa ukuthi noma ngabe awuvilanga ephepheni akusikho kuphela kwakho bafowethu yonke into ine second chance, yonke into ya deserve unika second chance. Akekho umuntu oyisahluleki ungakuvumela ukuba isahluleki njengoba kungenzekanga nje ngalesikhathi lesobufisa ngaso
buyela futhi asekhona amathuba bafowethu sikhumbule lapha kunezikole ezikhona lapha nomavunda experience umavunda lapha nesikole esilungisa omatukuletsheni ngiyacela abantu ukuthi ba-apply baqhubeke bangene ezikoleni baqhubeke balungisa izifundo zabo bangaphumelelanga kahle bese ngibongisa laba abaphumelelile bafowethu ngiyafisa ukuthi ama-varsity abathathe abaye emacollege ngiyafisa ukuthi abafuna ukuyosebenza bayosebenza abasathatha umhlala phansi abasaphumula baphumule kodwa ngiyacela bafowethu ukuthi lo mshophi lo ukuthi nithathe izintambo noyikhunga nenze izinto ezimbi bafowethu akusikho kuphela komhlaba kufela umatric bafowethu into elungisekayo khuphula amasokisi ngonyaka ozayo ulungisa umatric wakho into zakho uselapho nje mfowethu ake ngikhalise mina isifundazwe esesike sathinteka laphana iLimpopo mfowethu ukuthi ukhona vele abafundi noma umfundi useke wenza yona lento esikhuza nje manje ehlala ikhuzwa iminyaka neminyaka ukuthi ufele umatric noma hayi ukuthi ufelile awuphumanga ephepheni okay awuphumanga ephepheni so lokho akusho ukuthi empilweni wena usu-eliminated noma usu-expirile into yakho ayisasebenzi abona lento ukuthi ufelile lento kumele sithi ukuyibuyekeza siyibhekisise ngoba ufeli abanye bayithatha njengokuthi sengi-expired into yami ayisasebenzi kanti ayikho into enjalo yabo ukufeyila umatric noma ukufeyila is part of life ukufeyila even noma ungafeyila esikoleni there are things la ufeyila khona is part of life ukufeyila mfowethu umzamo wokuqala so usukwenza ufeyile kumzamo wokuqala umzamo wesibili usukusazophinda futhi wenze kahle uma uthi akwenze kanga ngwesibili kwesithathu ngaso sonke isikhathi kumele sazi ukuthi kunomzamo wokuqala umzamo wokuqala ungaphumelela ungaphumeleli so abantu kumele baye abazonza amatikletsheni abantu bazi ukuthi kusawumzamo wokuqala abasuka lapha grade 11 so siyayikhalisa lemndeni njengamanje sishiwe izingane zawo zothi izingane ngoba umuntu mayesesikoleni usuke saseyingane so abasawonanga umhlaba ukuthi ubaphathelene emva kokuba bethola ama-matric result okuyinto embi kakhulu leyo esiyikhuzayo ukuthi cha nabanye abasacabanga ukuthi isolution after ungaphumi ephepheni ukuthi uthathe impilo yakho no lokho ku wrong kakhulu ngoba kwenye inkathi uzoyitshela ukuthi wena uyayibulala ngoba empilweni awusezuba yilutho uthola ukuthi kwalowo matric kube mhlawumbe utholile waphuma ke ephepheni uthola ukuthi nalowo matric uzokusebenzela baningi nje amanje abantu abano matric kodwa bafisa ukuthi bawudese nokudayise ngoba ubenzele lutho kodwa uthola ukuthi umuntu uyayiphilela nje kahle inkinga thina siyabantu abamnyama safa kungqondo ukuthi empumelweni ukuphumelela ngemfundo yabo nanti yatshalwa engqondweni yethu okuyona into ephinde ibe sihlava esibi ngicabanga ukuthi ama-point amaningi siwathintile mfowethu sesidlulile kakhulu futhi ngokubuka kwami ngithanda nje ukuthi sidlulise nje ukuthi sibonge kubona bonke abantu abathe bafika nathi lana esikhona njengamanje ikakhulukazi laba ba-like ividiyo bayi-subscribe okay sizophinda futhi sihlangane kumavidiyo amanye alandelayo nale iqhawe lizobe likhona Ngidlulisa kakhulu ukubonga bafowethu lapha ngomfaka Mdlanyoka ngiyabonga kakhulu bafowethu ngicela ukuthi abantu ku YouTube channel yethu lapha kuBantu TV baqhubeke lapha ba-subscribe lapha babuke izindaba ezobe sisibaphathele zona hamba phambili ezizakalayo endaweni zonke ngokuhlukahlukana kwazo sibonga uthando bafowethu niphephe emakhaya nibe bahle uNkulunkulu anigcina nilondoloze sidlulisa okukhulu ukubonga siyabonga